Il-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea laqgħa l-Ministri responsabbli mill-affarijiet Ewropej u ġimgħa qabel f'pajjiżna jiltaqa' summit tal-mexxejja Ewropej dawn il-Ministri nġabbru f'Malta għall-ewwel laqgħa informali fil-Palazz tal-President tul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Laqgħa mmexxija mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech ma setax jonqos li d-diskussjoni tiffoka dwar il-prijortajiet tal-Presidenza Maltija kif ukoll il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. F'konferenza tal-aħbarijiet li segwiet id-diskussjoni, id-Deputat Prim Ministru Grech u l-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans innota kif it-taħdidiet kienu pożittivi u għandhom iservu bħala bażi tajba għas-summit ta' 3 ta' Frar. The input that we will be giving to the Malta summit will be important in terms of the sustainability, the future sustainability of the Union, and that will be our major contribution. It won't be our only contribution, however, because we also discussed, for example, when we were discussing migration, a number of measures that I'm sure that will be taken up in the Malta summit. Id-Deputat Prim Ministru nnota li d-diskussjoni dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea hija kruċjali u l-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Franz Timmermans tkellem dwar l-isfidi li ċ-ċittadini Ewropej qed jaffaċċjaw u kif dawn għandhom ikunu indirizzati mill-Unjoni Ewropea biex l-iktar Viċi-President importanti fil-Kummissjoni Juncker poġġa l-fiduċja kollha tiegħu fil-Presidenza Maltija. The smaller the member state, the bigger the success of the presidency, at least in the initial stages now. And secondly, this gives Malta an excellent opportunity to steer the European Union in the right direction in the next couple of months, to show the leadership that Europe creates. And it is in the very capable hands of Louis Grech and in the very capable hands of Prime Minister Muscat, and I'm looking forward to the next couple of months.